روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهای 25 اوگوست را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ تماشا دارید. در 10 دقیقه بعدی درباره مخالفت طالبان افغان به تمدید عملیات اخراج نیروها از افغانستان، آمادگی‌های مخالفین طالبان برای مقاومت به حکم این جنبش تندگرای اسلامی، جنجال نوبتی مهاجران کاری در سنت پترزبورگ روسیه و مطالب دیگر گزارش می‌دهیم. ایالات متحده آمریکا کوشش دارد که 31 اوگوست عملیات اخراج مسافران جمع شده در فرودگاه کابل و بیرون کشیدن نیروهایش از افغانستان را به انجام رساند. شام 24 اوگوست پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت هر یک روزی که حضور نیروها تمدید می‌یابد، تهدید به نیروهای آمریکایی بیشتر می‌شود. به قول رهبر آمریکا، اجرای این برنامه به همکاری طالبان وابسته است که باید ورود به فرودگاه را آزاد نگه دارند. دیروز طالبان ابراز داشتند که نیروهای خارجی باید 31 اوگوست از افغانستان بیرون شوند. نمایندگان این جنبش اسلامی از واشنگتن تقاضا کردند افغانهای با تجربه را به ترک افغانستان تشویق نکند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت افغانها اجازت ندارند به فرودگاه روند و افغانهایی که در فرودگاه منتظر پرواز هستند نباید از چیزی خوف داشته باشند و در کشور باقی بمانند. بانک جهانی تقدیم سرمایه به افغانستان را متوقف کرد. این مؤسسه بین المللی مالی از تحولات اخیر این کشور به ویژه سر قدرت آمدن طالبان و سرنوشت برنامه‌های کنونی بانک در افغانستان نگران بوده است. در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس، بانک گفته است که رویدادهای افغانستان را مراقبت نموده تلاش خواهد کرد که دستاوردهایش در افغانستان را حفظ کند. بانک جهانی در بیش از 20 برنامه و لایحه رشد افغانستان سرمایه گذاری کرده است. بانک در دوام نزدیک به 20 سال گذشته به افغانستان 5 میلیارد و 300 میلیون دلار تخصیص داده است که اکثراً در شکل گرانت و یا کمک بلایوز تقدیم شده است. سازمان دیدبان حقوق روزنامه‌نگاران میگوید صرف نظر از وعده‌ها درباره احترام آزادی مطبوعات، طالبان محدودیت زیاد جاری نموده میخواهند واسطه‌های اخبار عموم را تحت نظارت قرار دهند. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز که مرکزش در پایتخت فرانسه می باشد، دیروز اظهارات پخش نموده ابراز داشت که در کابل و جلال آباد کمش 10 روزنامه‌نگار اثنای اجرای وظیفه‌هایشان با حمله و یا تهدید حمله مواجه شدند. سازمان نوشته است که با آمدن طالبان تخمیناً 100 رسانه مستقل فعالیت را قطع کرد. یک کارمند تلویزیون خصوصی که نخواست نامش آشکار شود گفته است فرماندهان طالبان همه چیز را نظارت کرده دستور می‌دهند که خبرنگاران چی گویند. روز 24 اوگوست تلویزیون یرم نیوز که قرارگاهش در امارات متحده عرب است، تمرین سلاح به دستان صادق به احمد مسعود را نمایش داد. مشق نظامی این گروه مخالف طالبان در منطقه کوتل انجمن واقع در شمال و شرق افغانستان دایر شد. در نوار همپایمان‌های احمد مسعود وعده می‌دهند که طالبان را به این گوشه افغانستان راه نمی‌دهند. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود است که در سالهای تجاوز شوروی و بعد در سالهای جنگ با طالبان دره پنجشیر افغانستان را تحت تصرفش قرار داده بود. روز 22 اوگوست در صحبت با خبرنگاران احمد مسعود اظهار امید کرد که از راه مذاکرات با طالبان همه مشکل‌ها حل می‌شوند، ولی او افزود نیروهای زیر فرمانش به جنگ آماده‌اند. طالبان در گرد و اطراف دره پنجشیر موقع گرفتند. روز سه‌شنبه در چارچوب زیارت از کشورهای آسیای مرکزی، وزیر کارهای خارجی پاکستان مخدوم شاه محمود قریشی به دوشنبه تشریف آورد. امروز ملاقات قریشی با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مهرالدین مد نظر است. گفته می شود که هدف سفر بررسی موقع مشترک کشورهای منطقه با نظرداشت تحولات اخیر افغانستان است.
ҳайати ронандагони танк аз тоҷикистон дар як сабқати пойгаи танкҳо дар русия рӯзи 24 август дар гурӯҳи худ нахустин шуда ба марра расид ва ҷойи аввалро ишғол кард. дафтари матбуотии вазорати мудофиаи русия хабар дод ки дастаи тоҷикистон дар зергурӯҳи дуввум дар 27 дақиқаву 23 сония шартҳои озмунро иҷро карда ба марра расид ва дар миёни дастаҳои рақибаш ҷойи аввалро касб кард. рақибони тоҷикистон дар ин гурӯҳ низомиёни Мянмар, Қирғизистон, Лаос, Мали, Кореяи Ҷанубӣ, Қатар ва Абхазия буданд. имрӯз ҳайати тоҷикистон сабқатро дар финал бо дастаҳои ғолиб идома медиҳад. сабқати пойгаи танкҳо дар пойгоҳи Алабина дар Русия бо ширкати низомиёни 20 кишвар аз 22 август то 4 сентябр баргузор мешавад. дар шаҳри Санкт-Петербург боз миёни муҳоҷирони кории тоҷик ва узбек занозании оммавӣ ба амал омадааст. расонаҳои русӣ навиштанд ки ҳодиса шаби 22 август дар шоҳроҳи Красноселское рух додааст. гуфта мешавад дар занозанӣ 25 нафар ширкат доштанд. пас аз ин занозанӣ як шаҳрванди 22-солаи узбекистон бо захми корд ба қафаси сина дар беморхона бистарӣ шудааст. вазъи саломатии ӯ вахим гуфта мешавад. полис аз ҷои ҳодиса 14 муҳоҷир аз ҷумла 9 шаҳрванди ӯзбекистон, 4 нафар аз тоҷикистон ва як зодаи қирғизистонро дастгир кардааст. бар зидди онҳо бо ҷурми расонидани осеби вазнин ба саломатӣ ва авбошӣ парванда боз шудааст. дар чанд моҳи ахир дар Русия чандин ҳодисаи занозании оммавӣ бо ширкати муҳоҷирон рух дод. аз ҷумла рӯзи 12 июли имсол як гурӯҳ аз зодагони Осиёи марказӣ дар назди метрои Кузминки ҷанҷол карданд. чунин ҳолатҳо дар Москаву, Санкт-Петербург, Амур, Свердловск ва Ҷумҳурии Доғистон сабт шудааст. баъзе ин ҷанҷолҳо хушунат ва ҳамла ба намояндагони мақомотро низ дар пай доштааст. ҳамчунин иштирокдорони занозаниҳо роҳҳоро баста ба иншооти шаҳрӣ зарар расондаанд. дар вазорати корҳои дохилии Русия иброз доштанд ки аксари муҳоҷирони ҷангҷӯ ҷазо гирифтанд. онҳо 15 рӯз дар ҳабси маъмурӣ буда, сипас аз Русия депортатсия ва ё ихроҷ шуданд. вазорати тандурустии Тоҷикистон бо нашри як баёния аз мусофироне ки мехоҳанд ба Русия сафар кунанд даъват намудааст дар телефонҳои ҳамроҳи худ замимаи саёҳат бидуни COVID-19 ва ё ба забони русӣ «Путешествую без COVID-19»ро насб кунанд. сипас дар озмоишгоҳҳои эътирофшуда аз ташхиси COVID-19 гузашта маълумотномаи QR-код бигиранд. вазорати тандурустӣ ёдовар шудааст ки сар аз 1 сентябр мақомоти Русия бидуни рамзи QR-коди COVID-19 намегузоранд мусофирон вориди ин кишвар шаванд. дар Тоҷикистон то 23 август 1,891,850 кас ваксинаи зидди COVID-19 гирифтаанд. вояи дуюми ваксина ба беш аз 363,895 нафар тазриқ шудааст. дафтари матбуоти вазорати тандурустӣ мегӯяд токунун Тоҷикистон дар доираи барномаи ковакси созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва ёриҳои башардӯстонаи кишварҳои алоҳида 4,160,740 воя ваксина дарёфт кардааст. ба кишвар ҳоло 4 навъи ваксина Модернаи амрикоӣ, Коронаваки чинӣ, AstraZenecаи британиявиву шведӣ ва Спутник Вии Русия ворид шудааст. тибқи қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар Тоҷикистон аз 3 июли соли равон ваксинаи зидди коронавирус барои шаҳрвандони аз 18 сола болои мамлакат ҳатмӣ мебошад. блогнависи ӯзбекистониро дар сафорати ин кишвар дар Русия латукуб карданд. блогнависи бухороӣ Ҷурабек Омонов дар наворе сару рӯи хуншорашро нишон додааст. вай мегӯяд чанд рӯз пеш барои баррасии тақдири минбаъдаи духтари 2-солаи ӯзбекистонӣ ки модараш дар ҷустуҷӯ қарор дорад ба сафорат даъват шуд. ӯ меафзояд муҳофизони консулгарӣ ӯро баъди нуктагирияш дар мавриди муносибати дағалонаи онҳо латукуб карданд. ин ҳодиса рӯзи 19 август дар бахши консулгарии сафорати Ӯзбекистон дар шаҳри Москав рух додааст. аммо изҳороти сафорати Ӯзбекистон ки рӯзи 20 август нашр шуд, гуфта мешавад Омонов гунаҳгори асосии қазия аст.
در اظهارات سفارت گفته شده است که بلاگر می‌خواست غیر قانونی وارد بینای کنسولگری شود. در نتیجه محافظان سفارت مجبور شدند که او را نگه دارند. جورابک امانوف چند سال است در روسیه استقامت می‌کند و به کمک هموطنان مهاجرش مشغول است. حالا درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 25 اوگوست بانک ملی $1 ایالات متحده آمریکا را 11 سامانی و 32 درم، 1 یورو را 13 سامانی و 30 درم و 1000 روبل روسی را 152 سامانی و 80 درم مقرر کرده است. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت حاضره به پایان می‌رسد. خدا حافظ شما.